gili thingna chane lo thli thin tu te chi bai ule zan lama dang ro thin te kanam thina tin hei ka chung ro te za te kan mu hi la kan hara dang te lo ro em thina in kan tui te po hal theya in ha lo the be kha hemi zana a dang ro ka chung ro hi a a thil hote ani theya tin tang kha chu a nat na serious eng bolan chona te po kha ani ve thei thowa a om chan te an soila he ba ka the tu chu a thil re reng hi a en kol na po a om chan ka het phot apoi mo thin ani ama sabera chuanin dehydration anti hemi tuil tlak cham na hi ni a hetiang tuil tlak cham na thlen thei te chu a tuisik emo tuiri lamo in tlem wang ani theya he ba ka than tam chuat amutuk wang te ani theya chuan khosik sang tiang wang te ani theya luak na sat wang ani theya a thisen lo wang te le kothalo wang te hang wang te khanin dang aro theini apani na chuan mi dam doi then khat na tam tak ti mayang hetiang te hianin ka chung ro abi takin zan lama ka chung ro te kha a thlen theya hetiang depression dam doi anti depression anti escitalopram te citalopram sertraline fluoxetine anti khatiang hetiang chi te hianin zana ka chung ro dang ro khatiang kha asiam theya e ba ka kan e fo antihistamines hemi levocetirizine te cetirizine ang te po hianin sten theya chuan zun tamna lasik ang chi te chuan bp sang dam doi then khat te po hianin abi takin beta blockers anti te hianin aka chung ro tiang ta ka siam theya chuan hemi hritlang dam doi kan tiang chi te po hianin ka chung ro a siam thei tin na chhok na te po tin na chhok na jinga hemi muscle relaxation anti mai tor za zon ang chi te po hianin khang te khanin zan lama ka chung ro kha asiam theya tin mithen khat chu hemi ka athok ching an oma an muthil te pon hemi ka hian an tho thini heng hian in ka chung ro asiam theya hei enge nar phui wang te poni theni chuanin nat na then khat serious deuh te po a oma khatiang wang te khanin ka chung ro theya chuan heti a chung te chu zun thum nat na te in stroke te in hemi ka chunga yeast infection an ti te tin upatlam nat na ti mai alzheimer nat na disease an ti te chuan hiv ang te ma sele kan danga ro khan heti nga kan nei tin na ani kherlo ania chuan cancer en kol na hemi chemotherapy ther khai te ile radiation the in hemi kan chilbom salivary gland hi ati cheve theya khatiang ani chuanin zan lama le zan kherlo ta po ka chung ro tiang kha a thlen theini chuanin hemi kan ni tin nun phunga mezial zu na satte hetiang te pon ka chung ro zan lama te asiam thei chuanin sada muam tuibur muam emo khai ni muam te chuan zuin na satte chuanin hetiang dam doi hrim rui thei thilang chi in hei koden te la khu dam doi arui theiang chi te khatiang te khanin zan lama dang ro ka chung ro te kha asiam theya chuanin hemi GERD anti gastroesophageal reflux disease anti hete po hian nge zan lama ka chung ro ko tiang ka asiam thei a he hi nge kan pum puya thur om acid om kha roka te lo chowa kha khanin rok thip te lai om le rok ve thip sawom phop te ka siam theya chuan ka khanin dang ro te ka siam thei chuan che tam wang te po ani ve thei bok ani khang kha zana ma ka chung ro chan tlang pui chu ni a in kan sayang in aom chana zir te po kha en kol la chu ni anga zial zuk tlem te ye te kha poimo a zu in lo te zuk le muam ti lo tin dam doi kan soi te po kha ye po ka e film khur te po nga ya chuan poimo pakhat chu hemi kan mutna bedroom a hianin humidifier te hi mang theila tha a chuan hemi chinga mathum lo chi han thial ta po tha a chuanin tui mut na bula tui in chupa ani mai theian da te po kha
tha a chuanin dang ro ti re nan mi don fo te le thing fang ma te chuan zan lama ne ka chung ka ma thok chi ngan oma khang te kha ti lo ram thram nar thok ram thram te kha apoi mo a chuanin hemi ka chung ka ro ta na spray te po hi dam do na pon le tur om ve thina ak te kha adu tan chuanin a le thenga ole khang kha zan lama dang ro ka chung ro thin om chan te kanan soi thei tlek pe chu ni te se